et des Congolais. Ni umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Brigadier General Sylvain Ekenge. Arasobanura ibyabaye mu rukerera rwo ku cyumweru ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2024 ahagana mu masaa 10 za mu gitondo. Abagabo bitwaje imbunda zirimo n'iziremereye bambaye imyambaro ya gisirikare bateraga urugo rwa Vital Kamerhe ushobora kuba perezida w'inteko ishinga amategeko ya Kongo, nyuma yaho bakanatera ingoro y'inteko ishinga amategeko. Igisirikare cyavuze ko ari igeragezwa rya coup d'etat ryaburijwemo. Abagerageje gukora iyo coup d'etat ni abanyamahanga n'abanyekongo, niko umuvugizi w'igisirikare yavuze. Iki gihugu gisanzwe mu ntambara kirwanamo n'umutwe wa M23 mu burasirazuba, ariko ubu burasirazuba n'ubundi busanzwe bwarayogojwe n'ibinyacumi by'imitwe y'inyeshyamba n'imitwe y'iterabwoba. Ibi abantu basanzwe babizi. Icyo batari bazi ni uko hari abarwanyi bashobora kugera Kinshasa bakagerageza guhirika Felix Tshisekedi ku butegetsi. Mu masaha ya mu gitondo nibwo kuri konte z'imbuga nkoranyambaga za bamwe mu banyamakuru bazwi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hatangiye gukwirakwira amakuru ko abantu bitwaje intwaro bari bambaye imyambaro ya gisirikare ya Kongo binjiye mu rugo rwa Vital Kamerhe. Uyu yahoze ari minisitiri w'intebe wungirije ushinzwe ubukungu, akaba n'umukandida rukumbi ku mwanya w'umuyobozi w'inteko ishinga amategeko. Aba bagabo batavuzwe umubare ngo batangiye kurasana n'abashinzwe umutekano w'urugo rwa Kamerhe ruri muri quartier yitwa Gombe muri Kinshasa, ni hafi y'ibiro bya Perezida Tshisekedi. Aka gace ni nako karimo ambasade nyinshi z'ibihugu by'amahanga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'ubwo wabanje kwandika iby'icyo gitero ku rubuga rwa X ni ambasaderi w'Ubuyapani muri Kongo, Hidetoshi Ogawa. Amakuru y'uko hari abarwanyi bateye urugo rwa Kamerhe yahise amenyekana ku mbuga nkoranyambaga, maze benshi batangira kwibaza ibibazo. Bati kubera iki urugo rwa Kamerhe? Gusa nyuma yaho aba barwanyi bahise bajya mu ngoro y'inteko ishinga amategeko, bifata video bazishyira ku mbuga nkoranyambaga bari mu ngoro y'inteko ishinga amategeko, bavuga mu rurimi rw'Iringara ndetse n'Icyongereza gike n'Igifaransa, bumvikana bavuga ko igihe kigeze ngo birukane Felix Tshisekedi ku butegetsi. Felix, we are coming for you, ni kugaragara nk'umuyobozi wabo yumvikana avuga. Abantu benshi batunguwe nuko abarwanyi bari bambaye imyambaro y'igisirikare cya Kongo ariko iriho ibendera rya Zaire. Bakigera ku ngoro y'inteko ishinga amategeko naho bahise bazamura ibendera rya Zaire rya kera. Ibi byose bikimara gutangira kuba, igisirikare cya Kongo cyahise cyohereza abasirikare benshi b'abakomando n'abashinzwe kurinda umutekano w'umukuru w'igihugu n'ibimodoka by'intambara barwana n'aba bagabo. Ni imirwano yagwemo abapolisi babiri ndetse n'umwe muri aba barwanyi bari bagabye icyo gitero, yitwa Christian Malanga. Byemezwa ko uyu nguyu ari nawe wari uyoboye icyo gitero. Christian Malanga ninde ko benshi batari bamuzi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo? Christian Malanga ntabwo yarubonetse wese. Ndavuga ko atarubonetse wese kuko yamaze kwicwa n'igisirikare cya Kongo. Yitwa Christian Malanga Misumari. Yavutse ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa mbere mu 1983 i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ise Joseph Malanga nawe yavukiye anakurira hitwa Mangai mu ntara ya Bandundu. Nyina Christine Kapei Loinda we yavukiye anakurira muri quartier ya Ngaba muri Kinshasa, ari naho yahuriye na Joseph Malanga bakiri mu ishuri. Uyu Joseph Malanga, ise wa Christian Malanga, yari umukanishi w'imodoka muri Kinshasa, nyina akaba umucuruzi mu isoko. Mu 1993 bimukiye muri Swaziland nk'impunzi za politiki. Naho Christian Malanga yize amashuri abanza kuko ubwo bimutse afite imyaka 10 y'amavuko. Mu 1998 ubwo yari afite imyaka 15, Christian Malanga yimukiye mu mujyi wa Salt Lake muri Utah muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha naho yahagiye nk'impunzi. Aha yakoze imirimo itandukanye y'ubucuruzi kugera ubwo mu 2006 yashinze umuryango utari uwa leta awita Friends of America. Muri uwo mwaka wa 2006 kandi yagarutse mu gihugu cye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu yavuyemo mu 1993 afite imyaka 10 ubwo iki gihugu cyari cyitwa Zaire, kiyoborwa na Mobutu Sese Seko Kuku Mbendu wa Zabanga.
yagarutse muri icyo gihugu cyarabaye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Agaruka afite gahunda yo kwinjira mu gisirikare cy'icyo gihugu. Igisirikare koko yakinjemo mu 2006. Ndetse nyuma y'umwaka umwe, ubwo ni mu 2007, yarageze ku ipeti rya kapiteni mu ngabo za Kongo. Yayoboraga abasirikare 235. Igisirikare yakimazemo imyaka 4 kubera ko yakivuyemo mu 2010, ahita atangiza kompanyi y'ubucuruzi ahita Malanga Kongo. Yari kompanyi yakoraga ubucuruzi ariko igakora imirimo ifite inyungu abaturage. Nk'ubwo icyo gihe akimara gushinga iyo kompanyi yahawe isoko ryo gutunganya amazi mu bice bitandukanye by'igihugu. Iyi yabaye sosiyete ikomeye ihakaza abantu 250. Iyi kompanyi yanakoze ibikorwa by'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, birumvikana ni muri Kongo. Aha yakuyemo amafaranga menshi yatumye ahita yinjira mu bikorwa bya politike. Yari afite ubwene gihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, afite amafaranga ndetse afite abantu bamuha amasoko yo gukuramo andi mafaranga menshi, ariko yatekereje ko byaba byiza anategetse igihugu. Mu 2011, Malanga Christian yitabiriye ihuriro ry'amashyaka yose atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo kugira ngo bahitemo umukandida wagombaga kubahagararira agahangana na Joseph Kabila Kabange mu matora y'umukuru w'igihugu. Iki gihe aba bananiwe kumvikana ku mukandida bahitamo, maze bahitamo kwiyamamariza kuba umudepite nk'umukandida ku giti cye wigenga. Gusa iminsi 2 mbere y'uko amatora aba, yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano za Kongo zimufunga ibyumweru 2. Amatora aba ari muri gereza. Agifungurwa yahise ahabwa umwanya wo kuba umuyobozi w'urubyiruko rwo muri Kongo rwose. Umwanya arawanga. Ati ntabwo mwambuza kuba umudepite ngo munshukishe ubuhenda abana. Yahise ashinga ishyaka rya politike aryita United Congolese Party, UCP. Yamaze umwaka mu gihugu cye, maze mu 2012 asubira muri Amerika kwagura ishyaka rye no kurishakira abayoboke. Yahise atangiza za mitingi mu banyekongo baba muri Amerika, mu Burayi no muri Afrika y'Epfo. Mu Rwongereza rwinshi yazengurutse za televiziyo agaragaza ko igihugu cye gifite itegeko nshinga ridafite icyo rivuze kubera ko ntawe uryubahiriza. Ko igihugu cye gifite igisirikare kidashoboye kimara igihe kinini kimunga igihugu aho kukirinda. Ko igihugu cye gifite guverinoma igizwe n'abanyabyaha n'abajura badakwiye kuba bicaye mu biro by'ubutegetsi, ahubwo bakabaye basutamye muri za gereza. Ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa 12 mu 2012, Christian Malanga yagizwe ambasaderi w'umuryango mpuzamahanga uharanira ubwisanzure bw'amadini. Iri ni ihuriro ry'imiryango itari ya leta 52. Yatorewe mu muhango waberewe muri Capitol mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki gihe yashinzwe gukora ubukangurambaga mu bihugu byose byo muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ubukangurambaga bugamije kumenyesha abantu itotezwa rikorerwa abanyamadini. Ni gute uyu mugabo wakoraga ibi byose yaje kwicwa kuri iki cyumweru akigatiye imbunda agerageza guhiruka umukuru w'igihugu? Mu 2016, leta y'Ubwongereza yahaye abayoboke b'ishyaka rya United Congolese Party, ishyaka rya Christian Malanga, amahirwe yo kujya kwiga mu mahanga ibyo kurwanya ruswa. Boherejwe guhugurirwa muri Georgia. Ntago ari byo gusa bahuguweho, banigishijwe politike y'imisoro, bigishwa ibirebana no kwegurira ibigo bya leta abikorera n'ubundi bumenyi buhabwa abantu bitegura kuyobora igihugu. Ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa 4 mu 2017, i Vatican muri Bazilika ya Mutagatifu Petero, Christian Malanga yahawe umusaraba witiriwe Petero na Paulo. Ni umusaraba wundi uhabwa abakuru b'ibihugu. Iki gihe Arkiyepiskopi wa Kongo ndetse na Kiliziya Gatolika muri icyo gihugu bari bamushyigikiye cyane, bavuga ko ari umunyapolitiki ufite icyerekezo cyiza cyo kuzana demokarasi muri Zaire nshya. Nuko bavugaga Zaire nshya. Nyuma y'ukwezi kumwe ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa 5 mu 2017, Christian Malanga yatangije icyo yise Zaire nshya. I Buruseli mu Bubiligi yatangaje guverinoma yo mu buhungiro iyobora icyo yise Zaire nshya. Abanyacyubahiro batandukanye bo mu Burayi bitabiriye uwo muhango. Yavuga ko iyo ngiyo ari guverinoma ihagarariye abanyekongo bose barambiwe imiyoborere mibi y'igihugu cye yadutse ubwo Zaire yasenywaga hakaza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Birumvikana
we yahise avuga ko ari perezida wa Zaire nshya, ndetse batangiye kumwita Perezida Malanga. Yavuga ko we na guverinoma ye yo mu buhungiro bashaka gusubiza abanyekongo ijwi ryabo bambuwe ndetse n'ubusugire bambuwe na leta ya Kongo. Mwibuke yavuye muri Kongo ikitwa Zaire mu 1993, ahungana n'ababyeyi be bajya muri Swaziland. Bitekerezwa ko kuva icyo gihe Zaire itigeze imuva mu mutwe. Yemezaga ko igihugu cyabo cyatangiye kugira ibibazo kikimara guhinduka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'ibi byose uyu mugabo yanyuzemo, mu ijoro ryo ku itariki ya 18 hiri ya 19 mu kwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2024, we n'itsinda ry'abagabo bamushyigikiye bo mu ishyaka rye rya United Congolese Party barimo n'umuhungu we Marcel Malanga, babonye ari byiza ko bafata imbunda bakajya mu murwa mukuru Kinshasa, bagafata zimwe mu nzego za leta zirimo inteko ishinga amategeko, bagatera urugo rw'ufite amahirwe yo kuyobora inteko ishinga amategeko Vital Kamerhe, ubundi bagahirika ubutegetsi. Nguku uko bazamuye ibendera rya Zaire ku ngoro y'inteko ishinga amategeko. Usibye ko Christian Malanga atagize amahirwe, yese yicwa n'ingabo za Kongo, umuhungu we Marcel Malanga arafatwa, afatanwa n'abandi batandukanye bari kumwe, barimo n'umunyamerika umwe w'umuzungu Joben Zalman Polan, avuka muri Maryland. Ngo yinjiye muri Kongo ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa gatanu, yinjira ku kibuga cy'indege cya Njili. Uyu nawe yarafashwe. Abasirikare bashinzwe gucunga umutekano w'umukuru w'igihugu nibo barwanye n'aba barwanyi, bamwe barafata, abandi barashwiragizwa, umuyobozi wabo aricwa. Ubituze ryagarutse Kinshasa, ariko benshi basigaranye ibibazo. Ni gute abantu bafite imbunda babashije kwinjira muri Kinshasa? Nk'aho ibyo bidahagije, bakinjira ahantu ubundi haba harinzwe cyane, nko mu nteko ishinga amategeko ndetse n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Kuki mu hantu hose bashoboraga kugaba igitero bahisemo kukigaba ku nzu ituyemo umukandida rukumbi ku mwanya wa perezida w'inteko ishinga amategeko? Ibi bibaye mu gihe ibirebana no guhatanira uyu mwanya wo kuyobora inteko ishinga amategeko ya Kongo birimo ibibazo by'umwihariko mu ihuriro Union Sacrée ririmo n'ishyaka rya Perezida Tshisekedi, Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Abagize iri huriro bose ntabwo bashoboye kumvikana ku bakandida batanze bifuza kujya muri komite nshingwabikorwa y'inteko ishinga amategeko. Kuwa gatandatu Perezida Tshisekedi yababwiye ko nibananirwa kumvikana ashobora no gusesa inteko ishinga amategeko bakongera gutora bundi bushya. Ntawagaragaje ihuriro riri hagati y'iki gitero n'aya matora y'abadepute, gusa byabereye rimwe. Ntabwo ari ubwa mbere ibitero bisa n'ibi ngibi bigabwa ku murwa mukuru Kinshasa, kubera ko nko mu kwezi kwa 12 mu 2013 abarwanyi bayobowe n'umuvugabutumwa Pasteur Gedeon Mukumbila bagabye igitero nk'iki ngiki kuri televiziyo y'igihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mukumbila uyu munsi aba mu buhungiro muri Afrika y'Epfo. We yararokotse bitandukanye na Christian Malanga. Mu kwa gatanu mu 2017 nabwo abayoboke barimwe mu madini akorera muri iki gihugu nabo bagabye igitero kuri gereza nkuru ya Kinshasa, ahari hafungiye umuyobozi wabo Mwanda Nsemi, baramurekura kimwe n'abandi bafungwa. Haracyari byinshi bitarasobanuka kuri iki gitero, gusa byose tuzabibagezaho. Mwakoze kudukurikira.